Xewani, mi amukela yena Trasa Hendricks eka nongonoko wa hina u swi kotise ku yini. N'wina kwale kaya mi nga rivali ku subscribe, mi share, mi tlhela mi comment. Namuntlha hi vhakela crash ya hina ya ku vonakala crash. Ku twa to tala a hi fambeni. Amukela nakambe eka nongonoko wa hina u swi kotise ku yini. Tanihileswi hi nga vula ku hi vhakele ku vonakala crash. A mi ri hi nga dyi nkarhi va ti tivisa leswaku hi vona mani. Enhlikani lowunene, mina hi mina Hlamalani Khonimanyike, ni kumeka kwala Rwanda mara hi ku beburiwa ni kumeka aka Mandlakazi. So byelani vayingiseri leswaku timhaka leti ta crash mi ti sungule njhani. Timhaka ta crash ti huma kule ngopfu. Loko ni tsundzuka kahle lexi nga endla ku ni sungula crash i mhaka ya ku va ni nga vaki na nhlayo ya vana leyi a ni navela yona. Ni kumeke ni va na vana vambirhi lava nga hundza misaveni. Evuton'wini a ni navele ku va na 4 wa vana, so ku hundza 2, 1 miscarriage. So ni teka nkarhi wo leha ni nga kumi n'wana wun'wanyana ku replace lava vambirhi. So ni decide moyeni wa mehe ku tikuma ni ri na vana ni nga endlisa ku yini, ni nga adopt. Se ni decide ku swa antswa ni hlengeleta vana lava ni nga ta kota ku ni hanya na vona, ku ni ta rivala leswiya swa ku tala leswi nga ni vavisa. So ku na vanhu lava mi pfunaka tanihi swa timali kumbe swin'wana na swin'wana laha ka crash yan'we kumbe mi lo tiyimela hi n'win'wini? A hi na va ku hi pfuna. Lava hi pfunaka i community ya hina leyi hi tshamaka ka yona. Hi ku un'wana na un'wana na un'wana loko a nghena haleni i kota ku hakela ti-fees to karhi ta n'hweti leti hi kotaka ku xavela vana swakudya na ku endla swilo hinkwaswo hi yona mali liya. A ku na laha hi kumaka mali kona. Social work a yi hi fund, social development a yi hi fund, and then a ku na ti-fund tin'wanyana. Mara ma swi tsakela ku fandiwa? Hi swona swa nkoka sweswo. Hikuva a ku na lexi nga ta famba loko mali yi nga ri kona. Aka ti-challenge leti hi nga na tona loko va karhi va hi recommend-a va DSD aka ti-certificate ta hina, va lava leswaku va hi ri na fence leyi nga secure. Se tanihiloko mi swi vonaka a ku na fence laha. And then ku laveka titlilasi leti nga ta endla ku vana loko mpfula yina va kota ku nghenela kona na ku wela kona. Na ti-toy leti lavekaka hala ndzeni. N'wana i kula hi ku va a tlanga. So a nge swi koti n'wana ku wa kula emiehleketweni na le mirini wa yena na le ka misiha ya yena ya miri a nga ri ku tlangeni. So a ku na lexi hi nga na xona, leswi hi nga na swona a swi enough for vana va hina. And then hala handle loko mi langutisa ku hava laha vana va nga tlangela kona, outdoor ya hina a yi tshamisekanga. Se ku laveka swilo leswi vana va nga ta tsaka loko va hundza hi ndlela va navela ku ta va ta nghena va tlanga, ku miri wa vona va kota ku develop-a, va kota na ku fikelela vuswikoti lebyi va nga na byona. Hi lero un'wana na un'wana ma n'wi amukela leswaku a mi pfuna, a mi hlawuli luwa mi siya hove? A hi nge hlawuli luwa hi siya hove hikuva a ni ri swilo leswi a hi swa munhu personal, i swa community. Lero loyi a lavaka ku pfuna community ya hina ku vona vana va hina va kula kahle, hi amukela yena. Ku va a tisa xa n'wanchumu swi endla leswaku vana va hina va kula a ku tiveni na le ka vuswikoti lebyi va nga na swona. Hi tsakela ku pfuniwa hi matlhelo hinkwawo. Ni sure ku va nga va ri kona lava va nga le ku voneni va swi tsakelaka ku mi pfuna kumbe se loko vo va mi lava va nga mi kuma njhani? Hayi loko va hi lava ha kumeka aka cellphone leyi 073 553 5657, and then yin'wanyana i 079 035 1044. Leyi na WhatsApp. And then va nga mi kuma na kwala ka WhatsApp. Na email na yoho leyi nge hlamalanikhoni599@gmail.com. Inani leya n'we ya crash mi tsakela ku yi vona yi fike kwini eka malembe lama? Ni navela ku yi vona yi ri kule ngopfu. Ku lorha ka mehe i ku ni vona yi ndlandlamukile, yi kota ku accommodate vana hinkwavo.
na le ka vatswari lava vonaka ingaku a swi na nkoka ku tisa n'wana loko a langutisa a navela ku n'wana wa yena a tikuma siku rin'wana a ri kwala ku matimu na ndzhaka swi nga lahleki aka vana va hina na ku va kota ku vana va hina va navela leswinene ku tlula leswo biha. Ni nga ku yini ka munhu loyi mi kuma ku wa swi tsakela ku tikuma a sungurile ku va na creche ku fana na n'wina, mi nga n'wi byela yini le kaya? Ni nga n'wi byela leswi ku sungula ku endla bindzu kumbe ku sungula xa n'wanchumu a swi olovi kambe swi lava mbilu na miehleketo. Loko wo ti byela ku i lava loko i ri na mali i nge pfuki i ve na swona hi ku mali kun'wanyana a yi pfuni ngopfu mara ku va i hlangana na vanhu swa pfuna. Ku va i ri na vutivi bya ku nyawula lebyi i nga ta pfuna hi vanhu van'wana ku ya ka munhu un'wana i kombela ku pfuniwa hi swona leswi endlaku i kota ku ya mahlweni. Hikuva i wehe n'wini i ri wexe ku chava ku va ku ri koho loko endlaku hi tsandzeka. Vanhu va ku tala va swi navela ku endla swilo mara hi ku chava ku ni ta endla ni ta fika kwini swi endla ku va nga ha sunguli hikuva va va languteli lava nga yima koho va tshika ku languta lomu va yaka kona. Maybe swi endleka mi kuma ku na xivutiso xin'wana xa mukhumba hala endzeni ka mbilu ya n'wina mi ku ha lexi a ni fanekelangi ni famba lani kumbe leswi mi lavaka ku swi hlamusela mi ngo leswi hayi a wu fambi we u nga mi nga swi vulavula mi nga ku yini ku nga va swa ku yini leswi ni lavaka ku vula swona i ku ni lava ku tsundzuxa vavasati kumbe vamanana ka ku tala vatswari lava nga koho i ti-single parent lava va hlayisaka vana va ri voxe. So aka nkarhi loyi hanyaka ka wona xiyimo swi bihe hi ya aka vavanuna kumbe aka varingani va hina hi langutela ku pfuneka a ku heteleleni hi ya vaviseka. Se a ni ta ku vavasati a va yimi va pfuka va ti tirhela ku a ta kota ku hoxa swakudya endzeni ka milomu ya mavondlo ya yena ku tlula ku yimela munhu un'wanyana. A swi olovi mara loko i tiyimiserile swa koteka ni mbhoni ya swona. Ku khensa vuxokoxoko lebyi mi nga hi nyika byona na ku va mi hi amukerile la ka ku vonakala creche. Ni nga ku swilo swa n'wina swi ngo famba kumbe na lava va lavaka ku mi pfuna va mi pfuna ku ya mahlweni tanihi swa tikomba ku mina xivono ka swilo leswi a mi lo swi sungula njhenjhe hi ku tsakela swin'wana mina xivono mi lava ku tikuma mi fike ndhawu yo karhi. Hi nga ku xikwembu xi ngo mi katekisa ku humelela ka n'wina ku va koho hi ku vhele a swi olovangi ku sungula swilo swi humelela hi kwala na kwala. So hi rhandza ku khensa eka sweswo hi ba mandla hi vuyelela tanihi u swi kotisa ku yini group ene hi ku a hi siza hi kula na hina hala ku kurisiwa. Se hi vona swi ri kahle ku va hi tini hi mi xixima ku va vana va hina va nghena kwala ma va hlayisa hi minkarhi hinkwayo va tshama va vuya va ri kahle. So a ni ta ku tiyiselani mi languta hosini siku rin'wana xikwembu xi ta hlamula eka norho wa n'wina. Hi rhandza ku khensa ku va mi nyike nkarhi mina. Hayi khense ngopfu hi swona leswi endlaka ku hi teka ku tshemba ka hina hi ku veka ka xikwembu ku pfuneka ka hina hinkwako ku huma aka xona. Se na mina ni khense ngopfu ku va mi ni endle munhu. Se ni khensela na community ya hina ku na khensa ka support leyi va hi nyikaka yoho ku va hi tisela vana. A ku nge vi na ku vonakala creche loko ku nga ri na vana lava. Ni nge se famba hi lero na loko van'wani va lava ku tisa vana lani va nga mi kuma ka tinambara letiya mi nga ti vula le ndzhaku. Tinambara letiya hinkwato ta tirha loko va lava ku pfuneka va ta tihlanganisa na mehe ka nomboro yaleyo ende na ti-registration ta hina hi va hi sungulini lero hi rhamba vana hinkwavo kusuka aka 0 loko a ha ku beburiwa ku fika aka 5 years loko se a ri ready for ku ya xikolweni. Se ha va amukela whatever i le ka xiyimo xa njhani hambi i le ka vutsoniwa byo karhi va nga pfaleli vana tindlwini a va va tisi. Ku na ma-social worker lava nga ta pfuna vana va vona ku ya emahlweni. Hinkwavo hi khensini nakambe hi khensini ka n'wina mi vonaku loko mi lava ku tihlanganisa na vona va vurini na tinomboro na n'wina mi lava ku tisa vana va n'wina a hi ta ku hi khensini ku hala makaya hlayisekanga. Xewani mi amukela yena Thwasa Hendricks. Mi langute show ya u swi kotise ku yini. Kombela hinkwenu hi nga le ku voneni swi hi tsakisa hi subscribe Like ni Mi share mi comment leswaku channel ya hina yi ta kota ku kula.